Hayi bafethu, qalile usizini 8 isencane lengane. Hayibo. Look, angeke ngize ngibe mude, ngifuna ukuba mfishane ngoba nami ngisafuna ukufika kumvutho ndaba layo lento eyenzakalile. Ithi kuqala uhlelo obviously sibona uThando Siyacela baye eBeach. Uhlala phansi ehlabathini, usiyacela ukhuluma ufuna ukuxolisa ngokwenzeka ngaphambilini kanjani. And then the discussion also goes further ekuthenini baze bakhuluma indaba kaThando yesikole ngoba uThando ufuna ukuya esikoleni. And ukutsheleni ukuthi uyacela ukuthi ufuna ukuya esikoleni, usiyacela athi uyena ozomkhethela ukuthi isiphi isikole azoya kusona uma efuna ukuqhubeza izifundo zakhe. Bafethu, yabona siyacela yenye ipandemic kwasayena uzomthola kanjani isikole, uzobe azi ngani ukuthi isiphi isikole simfanele. Kodwa-ke anyways asidluleni-ke lapho-ke. Anyways the day goes through. Usiyacela-ke bebeseThekwini olwandle, and then siyabona we fast forward esenkandla baya kuphi, baya kubo kaMakathando, shuthi komalume bakhe uThando la kuhlala khona uma wakhe. Uma befika mfethu laphayana, usiyacela uhamba nomfowabo. Bazobika udaba lokuthi babehambile beseGoli. Angazi babeyiswe yini eGoli akuveli. Kodwa-ke usiyacela mayichaza uzobika udaba lokuthi la yena wa-approachwa ulento umkhwekazi wakhe, shuthi ubani uMakathando, ethi ucela ukuthi balale. Uthi siyacela wastripha wabanqunu, wathi ufuna balale. Uthi siyacela nje usemazi njengoba ezazi umaze nje uMakathando. Uthi ngaleso sigameko futhi lelo suku lesigameko kwazi wathatha ngisho ne-underwear yakhe, intoni le i-under yakhe. Usho njalo uthi hayi wathatha into yami yokugqoka ngaphansi wahamba naye. Ngicela nanikhuluma naye nimbona la ekhaya koMsomi, nimtshela ukuthi ngifuna into yami yokugqoka ngaphansi. Ayibo. I-boom on the first episode. Lapho i-first episode ebhala uqala ukuthini, ibhala igama layo, bhala ukuthi ukuqala kabusha. Ikona kuqala kabusha-ke lokho sikhuluma ngakho bafethu. Hayi ngeke akwazi. Yazi ngingathula ngathi mina hayibo. Usiyacela mhlambe lento mhlambe wayenzeka wayithatha wayiletha ngakuyena ngoba phela khona into ekuyenzeka ebuqama. Like it happens from far from you and you take it as something that is like directed to you when it's not even directed to you. Mhlambe wayekhumbulele mhlambe egqoka eyongena mhlambe ephuli or whatever the case might have been, and then yena usethatha useletha ngakuyena. Hayi bafethu, that was just the first episode. Usiyacela alleges ukuthi umkhwekazi wakhe umakankosikazi wakhe ufuna ukulala naye, wamkhumulela wanquna ukuthi engayedwa. Ubafu lo yahamba naye ukhona uyakufakaza lokho usinaye kwenzeka. Usiyacela usinabo umndeni omunye wakadlamuka shuthi olento-ke labo mhlawumbe ngaza ukuthi oMashange nobani babe khona. Hayi-ke sengilinde iviki elizayo sibone ukuthi kwenzakalani. Angisazi ibika nokuzibika bafethu. Igama lami ngu-Azar. Thank you so much for coming through to my channel. Please don't forget to subscribe. Sibone mfethu kwiviki elilandelayo on a Sunday, sibone ukuthi what more is gonna be revealed kulento le. Yasiyacela nomkhwekazi wakhe ukuthi hayibo ithini into.